General Mark Arnold wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ati iki gihugu cyacu n'umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO tugomba kujugunya misile zikomeye ku butaka bw'Uburusiya. Ariko Perezida Vladimir Putin ibingibi akaba yabyise irimbuka rikomeye ry'iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika baramutse bakoze ibingibi. Ariko ku rundi ruhande muri Kherson abasirikare ba General Ramazan Kadyrov bakaba bongeye gukora ubwicanyi bukomeye ubwo bafataga mpiri abacanshuro b'Abongereza bari bayobowe na Lieutenant Colonel Josh Griffiths. Ikaze mwese ku makuru yacu asesenguranye ubuhanga n'ubushishozi ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine. We nshuti yanjye akadasohoka kanda subscribe dukomeze kubana mu makuru akomeye mwisi. Nibyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye gukoza agati mu ntozi ubwo General Mark Arnold yatangazaga amagambo akomeye. Ibingibi bikaba byashyizwe hanze n'ikinyamakuru Washington Post ko uyu mugabo w'umugeneral ukomeye muri iki gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika amaze gutangaza neza ko igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyifatanyije n'umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare NATO bagomba kujugunya misile ziremereye ku butaka bw'Uburusiya. Ariko Perezida Vladimir Putin ubwo aya makuru yose yamaraga gucicikana mu binyamakuru bikomeye mu isi akaba yavuze ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishaka kwibagirana ku ikarita y'isi kuko baramutse bibeshye na gato bakajugunya misile n'imwe ku butaka bw'Uburusiya yarekura intwaro zikomeye kandi yagaba igitero gikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho yavuze ko bazicuza bikomeye igikorwa kibi baba batekereje gukora. Ariko nanone Mark Arnold yatangaje ko misile bashaka kujugunya mu Burusiya atari muri Crimea bigaruriye, bashaka kujugunya misile nyinshi kandi icyarimwe mu gihugu cy'Uburusiya rwagati. Ibi yabitangaje nyuma yuko ibitwaro rutura ndetse na za bombe ziremereye zajugunywe mu murwa mukuru Kiev muri Ukraine zigahitana ndetse zikanangiza ibitari bike ndetse n'abacanshuro baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishyuwe amafaranga ahambaye yo ku rwego rwo hejuru bari bamaze guhitanwa n'izi misile ziremereye. Ariko kandi muri Kherson hongeye kubera ubwicanyi buteye ubwoba bukozwe n'abahungu ba General Ramazan Kadyrov ubwo bafataga mpiri abacanshuro b'Abongereza barimo barwana ku ruhande rwa Kiev bari bayobowe na Lieutenant Colonel Josh Griffiths. Ibingibi uyu muretona akaba yaje kubitangaza nyuma ubwo yacikaga iki gitero byihuse akahita afata n'indege imwerekeza mu gihugu cy'Ubwongereza yaturutsemo, agatangaza amagambo akomeye ko ibyo aboneye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine biteye ubwoba. Nkuko kandi yakomeje kubitangariza ikinyamakuru Belarus Partizan yakigaragarije neza ko muri iki gitero cyari gikomeye yagabweho n'abasirikare ba General Ramazan Kadyrov bateye ubwoba bafite umuvuduko ku rwego rwo hejuru, yabashije gutakarizamo abasirikare bageze ku 1,200. Ariko nanone abagera kuri 50 bose baje gukomereka bikomeye ndetse n'intwaro zose bari bitwaje bakaba bazambuwe n'aba basirikare ba General Ramazan Kadyrov. Yavuze ko n'uwamwishyura ku giciro cy'amafaranga ahambaye yo ku rwego rwo hejuru adashobora gusubira ku muriro yaboneye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine. Ni mu gihe kandi nanone ikinyamakuru The Update Previous cyamaze gutangaza ko intwaro zikomeye cyane z'Uburusiya za Intercontinental Ballistic Missile kuri uyu munsi ku isaha y'isa 3 zuzuye ziri bwongere zikajugunya misile ziremereye mu gace ka Donetsk gakomeje kuberamo urugamba ku mirongo y'imbere ubwo ingabo z'Uburusiya ziri mu gikorwa kidasanzwe cya gisirikare cyo kwigarura kano gace ka Donetsk. Byavuzwe neza ko izi misile ziri buze kujugunywa muri aka karere ka Donetsk zigera kuri 25 zose ziri buze kurekurirwa icyarimwe uruhererekane. Byose ibi bisasu bakaba bamaze gutegura aho bari bubikubite. Ibingibi byavuzwe nyuma yuko ku munsi w'ejo misile 5 ziremereye zose zakubiswe mu murwa mukuru Kiev zigahitana inyubako 3 ndende zari zikomeye muri uyu murwa mukuru Kiev. Byari byamaze kumenyekana neza ko izi nyubako zajyaga zikoreshwa zihishwamo imbunda rutura ndetse rimwe na rimwe zikanakorerwamo imyitozo mu buryo bw'ibanga. Ariko abatasi b'Uburusiya bakaba bari bamaze kubitanga kwa Perezida Vladimir Putin. Ariko kandi mu yandi makuru
Czechoslovakia yahereje zino ngabo ze zirwanira mu kirere, ikaba yabereye mu gace ka Donetsk ngo haherereye ngo ibirindiro bikomeye cyane by'ingabo z'igihugu cya Ukraine, ngo ndetse hakiri n'ububiko bukomeye cyane ngo bunafite umutekano wo ku rwego rwo hejuru ndetse na za sisitemu nyinshi cyane za HIMARS, ngo hafi yaho ngo niho ngo yigishirije bano basirikare ngo ukuntu bashwanyaguza zino ntwaro ngo za HIMARS zimaze igihe zibazengereza, kuko ngo zinarasa icyarimwe za rokete nyinshi cyane kandi mu bice bitandukanye. Kandi ubwo yaremwe bahereza iyi myitozo ihambaye ngo bakaba bateye misile ya BUKM-3 ku birindiro bibiri by'ingabo zirwanira mu kirere za Ukraine, ngo ndetse ngo HIMARS 10 zikahita zangizwa n'iyi misile ya BUKM-3 bari bayiteyeho muri ubu bubiko bumwe buri muri aka gace ka Donetsk. Kandi nk'uko Czechoslovakia yabitangaje abinyujije ku rukuta rwe rwa Telegram, yatangaje ko gusandaza intwaro ya HIMARS atari uburyo bworoshye kurusha uko umuntu aba ari kubitekereza, ariyo mpamvu yongeye kwegeranya abasirikare be bakomeye cyane ngo yongere kubahereza ubundi bwenge bukomeye cyane kugira ngo akomeze guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo yigize indakoreka, ngo yumva ngo yakora icyo ishatse ku isi hose, ngo ariko ngo ubu mu gihugu cya Ukraine ngo bakaba atari ko bizagenda, kuko ngo Perezida Vladimir Putin yarahiriye kuzabakubita inshuro akabereka ko nta gahora gahanze. Ariko nanone ku rundi ruhande abasirikare b'igihugu cya Ukraine bakomeje gutangaza ko ngo bakomeje kugorwa n'ingabo za Perezida Vladimir Putin zaba zirwanira mu mazi, ku butaka ndetse no mu kirere, kuko ngo bakomeje kubatungura ku buryo bukomeye cyane. Maze nk'uko umugaba mukuru w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabyitangarije ubwe i Washington, yavuze ko ngo 1/2 cya HIMARS zaherejwe igihugu cya Ukraine zasandajwe n'ingabo za Perezida Vladimir Putin, aho zageragezaga kunyuzwa hose haba mu kirere cyangwa ku butaka cyangwa mu mazi, ngo inyinshi muri zo ngo ntizabashije gukora icyari kizohererejwe muri iki gihugu cya Ukraine, kuko ngo abasirikare ba Perezida Vladimir Putin bakomeje kubabera imbogamizi mu buryo bwose babaga bateguyemo izi ntwaro ko ziri bugere mu gihugu cya Ukraine. Ariko nanone uyu mugaba mukuru w'ingabo wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yashyize ukuri kose hanze, agatangaza ko abacanshuro bageze kuri 85 ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika boherejwe muri iki gihugu cya Ukraine ku kibuga cy'imirwano ngo bashobora kuba barahasize ubuzima, ngo babashije kurokoka ngo n'ubu bagikomeje guhangana ari bake cyane kurusha abari boherejwe. Kandi ngo kuva Perezida Vladimir Putin atanze itegeko guhera kuri 24 Gashyantare ko agiye gutangiza igikorwa cya gisirikare kidasanzwe mu gihugu cya Ukraine, bikahita bikorwa ako kanya akibivuga ngo ubu ngubu ngo igihugu cya Ukraine kimaze guhomba ibintu byinshi cyane ndetse no kujya mu bukene bukomeye.